Hei hi All India Radio Aizawl ni Chanchinthar achiar tu CVL ruata Darkar somni pali chung khan Mizorama COVID-19 shikai tharmi za som kuwa pasari mu chua ani Minikoa multi-level car parking chu Deputy Chief Minister Puton Luyan Ahong Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan lo nei tu te bank account cheng vai bel chekhat le noi somni paruk ada sak Sarkar lai pui chuan state le UT te chu Omicron ridar theilaka loin venglok turin a hriat tir India chuan COVID-19 ridan na dos vai bel chisa sumunga peklin tumin chak takin mala meka heti lai hian Rithar alen bel meka wangin ngai thatu te ridan na ados kimala thoi turin kan ngen chewa midang po ridan na lave tura som turin kan nge na cheu mai tuam na vua midang ngai lo kudle mai ti fai te lo ngai poimo zelang cheu COVID-19 kai hnuai hriat du nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali paruk le pakhat bial pasari panga baka Mizoram tan pakhat bial pani tei biak po thei reng ani e Darkar somni palikal ta chung khan COVID-19 shikai tharmi za somko pasari mu chua ani shikai le kai lo endik zongzong hi sangthum zakwa somthum paruk ania enza ta tanga shikai mu chua za thi za zela panga point bial pathum ani Shikai mu chua tharzinga somko pariat hi shikai ti lang chuak ania lang chuak lo hi somko pakua anombok shikai to za thi kumsang hi som pakhat chiar puya mihring omza ta tanga chutin sang khazela mi za somni pasari anga chutania mihring noi khazela COVID-19 wanganu na chan to za chu somli pariat anni Christian te kut pui Christmas atana in buat saida chuan kong sang sangina vor to pathleng to a District Chanchinthar bazar po alunin zan lampo kholai cheilo min zandar ko ma chu mipuan lun heti kan correspondent ten an soi hun engama chen covid ripui lenga wanga in khar khipkal pui ani hnuwa sarkarin in khuwa khirna atha dul chhotoa film khurtura in fuireng chungin Christmas atana in bua saida ero na sataka kalpui ani thunga Aizawl chuan bazar pui po thrilen ma a alun angdeu tho thawin alun le toa khopui chung khopui po kal hlei theilo khopin lir theite ain no to ani siaha kan correspondent soidanin an district a chuan vengtina VDP duty in boruak ralmuang tak aom theinan ma anla a police le excise force te poin boruak an vil reng boka ko than lampo COVID-19 awanga Christmas ni kumlama man thei ani lo wangin kumina hlim taka mang turin anin buat saya ko than thalai pol thom po ko than tina a tha hle kumdang ain biak in le veng cheipo kumin hian warzual ani lunglei khopui chunga building as learning aid bala anganwari center pathum lungpui zol 2 bazar veng thile rasiveng 1 center ta chu nimin khan lunglei borsa pu kulo thungan e chuan ahonga Gauhatia Central Warehousing Corporation atanga corporate social responsibilities CSR kaltlanga ruam ani lunglei CDPO pilal thamu ani ro khum chuan kumina anganwari center panga hon ani to thu soin nakuma lunglei district tan anganwari center somni panga CSR kaltlanga ruam ani tur thwa soibok ani lungpuizol VCP pulal thathanga Bazar veng VCP pubiak than sangale rasiveng branch Wemer treasure pu lalhing lowate poin anganwari center changtlung takrua man ani chu masonaro pui takani antia lunglei DC le akai noi department te chunga lom thu an soini bala anganwari malakna noya hian anganwari center than chua te no pangte zirna konga pui tu learning aid rang ruaman sak ania a building a hian lemziak thiam ten no pang hriat tur le anril rukai hruai tur poimo rang anzia chua baka no pang in fiam na le manro tharte ruam man ni in center tina thlai china te siamania thluini som paru khan anganwari center pani puk pui wan le tu ta chu lunglei DC hian alo hong to bok ani Minikoa multi-level car parking chu nimin khan Deputy Chief Minister Puton Luyan ahong Deputy Chief Minister Puton le chuan UDN PA Minister Loni to thin puzodin tluanga chunga lom thu asoya multi-level car parking hi sarkar masain bul alo tran tonia lamchia mai loin ti puitlin nan tun sarkarin thei top achuani atia sarkar masati ani awanga nual mai lova thil tha ani awanga chunzom ania project phoilo ero chunzom thei ani thin lawani ati
Minekoa multi-level car parking sangna tur hi kumsang ni som pasari khan Ministry of Donor atangin sum cheng nuai sangthum zaruk pakhat mu ania Mizoram sarkari na tumve tur chu cheng vaibel chhathum chuang ania Mizorama motor da na atana siam to jinga lian berle donglok ber ani don ani multi-level car parking a hian lir theite chi zathum somnga pali le kenhi nei jani somni pali leng tura sakania Sarkarin ayan kol tu tura Arwad General Administration Department kota lan ngal ani. Mizoram chunga National Highways Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL in lamlian an sial mek te din hunle ma an lak chinte nimin khan NHIDCL how to Executive Director pu Virendra Kumar Jarkhanan Governor Haribabu Kambampati Ashila Ras Bhavana in Komin pu Virendra Kumar Jakhar chuan Mizorama NHIDCL in na antho anboi puimek Aizawl atanga tuipang Aizawl atanga champhai sairang atanga vaireng te 4-lane road le Aizawl bypass road te ani thua soya henglam lian sial mek mun then khata har sanna anei dan te po soin hengtei arang theng bera chinfel thuai atul thule hengkong te hi Mizoram mason atana apoimo thu asoyani Larsap chuan heng har sanna te chinfel vat ani theinan state sarkarin atul angalo ena malakdan tur thunei tu te soipui atumti arhila NHIDCL in antalan danin Mizoram lamlian National Highway kilometer jasari somriat palia thui enkol chei thadle sialmek anneya Aizawl hel tur kongpui Aizawl bypass kilometer somthum pakua thui chu ruam manna akal mek thule hei hi National Highway a ero puan alani ri lo thu te asoyani Indian National Trust for Art and Culture Heritage Intech Mizoram Chapter Executive Committee chuan Aizawl borsap pisapui chu atira sakdan angeya din thadle ni se antia he thu hi nimina an Pol Executive Committee thukhom chuan resolution siamin an pasa karkalta ni som pasari jinga kangralta chu borsap pisapui chu Mizo te ro hlu tlem te jinga lading The Mizoram Ancient Monuments and Archaeological Sites Remaining Act 2001 le Rules 2003 Nuelis to Building Poimo ani awangin sarkarin atira sakdan angeya din thadle ni se antiani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan chua ani Manipur Chief Minister N. Biren Singh chuan Chief Minister Secretariat atangin State chung Tlangram District Palia lo nei tu zani somte bank account cheng vaibel chekhatle noi somni paruk athun lu sak chung district pali ta chu Sonapati Churachandpur Tamenglong le Chandel district ania lo nei tu te tana sumpek chuai hi Tribal Affairs and Hills Department Government of Manipur noya scheme chini atangin ani En Biren Singh chuan damdoi manga siam lei tha chu nim na le thlai troi manga siam lei tha thak veka poimo thua soya hemikai noya sarkar na thokte le mithiam ta chu damdoi tel lawa siam lei tha organic manure tam tham tak siam chuadan buai pui turin acha bok ani Parliament chuan in thandan kalphung siam thanatur Election Laws Amendment Bill apasta Election Laws Amendment Bill hi nimin khan Rajya Sabha a eptu member te daudal na kara pom vele ania Lok Sabha chuan thothan ni khan pass aloni toni he bill siam thata hian Aadhaar number le electoral roll thunjam na turatela he hian kum alo thara kum somporiat lingchin von nei tura thunlu atirem chang dona soenia mun khat ai tama von nei te mu chuana olsam anianga in thana fel fai pha sot don nia soi ani Law and Justice Minister Kiren Rijiju chuan Aadhaar card chu ni na le kum fin fiana atan chawa returning officer ten an mantur ani thu asoyani Health and Family Welfare Ministry chuan COVID thar Omicron chu Delta variant aya ale thuma in kaidar olsam ani thu asoi Sarkar lai puchuan state le UT ta chu Omicron thidar theilaka lo in venglok turin district le local level a ma la turin ariat tir ani Health and Family Welfare Secretary Rajesh Bhushanan state le UT te hena zia ka ariat tir danin Delta variant po ramchung mun sangsanga alo omreng thua soya chigle uluk le zola in ven apoimo thule district le local levela thatha lawa khau takamala atul thua soibok ani ramchunga COVID-19 thidana dos vaibel chesa somthum paria le noi somriat pakua pek ani to hridanna la jinga vaibel che somriat panhi le noi somko pasari chuang chu dos masajok lan nia
dosun hnung zawk ne na lakim to hi vaibel che somnga panga le nuai som kuwa pakhat chuang an ni to ni Indian Health Ministry soidanin nimin khan zandar sari thlengin COVID-19 hridan na mipui nuai somnga pakhat chuangin an la ani Chanchinthar puan ti top main Chanchintlang pui Darkar somni palikalta chung khan Mizoram COVID-19 shikai tharmi za somkuwa pasari mu chua ani Miniko multi-level car parking chu Deputy Chief Minister Puton Luyan Ahong Manipur Chief Minister N. Biren Singh chuan lo nei tu te bank account na cheng vaibel che khatle nuai somni parukada sak Sarkar lai pui chuan state le UT ta chu Omicron hridar theilaka lo in veng lok turin a hriat tir chu ti jong chu Chanchinthar kan puan thei chuani